था असिगी तांग तरा निथोइदगी जिरी तिपाइमोक लंबी सेंबीदबगी मातांगदा चथगिबा पुंग निफु निपानगी कौखिबा बन अदुदा यानदबा पुरक्तबना मरम ओइरगा मखा ताना जूनगी तांग तरा तरुक्तगी अमुक हना जेटी रोड बन कौखिबा अदु ngarang नुमिदांग पुंग तरेता वर्क्स मिनिस्टर गोविदास कोंथौजमना लंबी असे सेप्टेम्बर थादगी सेंबा हौरनी हाइना जिरिबाम डीसीगी खुथांगदा थाजबा पिरक्पदगी बन असे मतम खरगी ओइना हांगदोखरे करीगुंबा वाफम असे सेप्टेम्बर था फावगी मनुंगदा थबक ओइना पांगथोक्तबा तारगदी अक्टोबर थादगी अकनबा खोंजंग जंगसिलगनी हाइके ngarang jiribam DC gi bangloda chingdong laikai women's organization CSWO amadi jiribam CSO sing yauna DC ga wari sanabam matamda works minister govidas konthaujamna DC gi khutangda ZT road ase september thada semba hauragani haina thajaba pirakpa aduga thabak ase haudringai matamda ZT road pothole sing ase DC amadi SP gi meeting makada PWD na sanjinba haina yanake Masigi matangda ngasi ayo pung taramathoi taba matamda chingdong laikai community hall da miyamgi oiba mifam ama chingdong laikai women organization CSWO na sinduna pangthoki mifam aduda CSWO gi president S Binodini Devi amadi vice president S Thobi Devi chingdong laikai mera paibi club ki president A Gopi Mohan Sharma amadi vice president K Komol Maitei BJP gi spokesperson L Birajit amadi ajuka president Mutum Maipaksana mangangsu saruyaki